Agdungeg, agkatawa, ken agbiag kadagiti istorya ti ile. Kastala ti biyag. Umuna nga paset. Dahit atipod no, Sayda. Nabayagan nga gusto akin ka. Ngam italang ana iturid ko ngayon pod no. Jakin pagarup nga dagayang panaggustom kanyak, Ador. Adda ka di mat pa naggustong kanyak, Sayda. Panunutag pa yan na sayat, day tanay bagam, Ador. Alangan matasong batan kan adagos. Urayak nga ti sungbat mo iti naibagakin ka. Namnamaak mat ang makauray ka, Ador. Adang amin dagiti lalaki asan ang makauray. Di ka madanagan. Makaurayak. Si kamot gayam day ta, Ador. Anya tigatangam? Gumata ka man iti kape kan tinapay. Mabit lang ha. Adto, iti kape kan tinapay. Ato'y matibayad ko. Agyaman nak. Puto! Gumatang kayo iti puto! Ni, nilunan samad de taglaklako iti puto. Wan, iso day ta. Mabit lang man tapayapayak man tagumatangak. Adala nga rodon tinapay ag hinatang mo. Gumatang ka man iti puto. Gumatangak matitilako na Takaasi mat nga agi sur-sur-sur. Maasi ka, wano korsonadam. San mat siguro adakas. No adag kursunada kiniluna. Tabalasang mat. Ay, no kasta, may sakamat nga rod kadagiti ag korsonada kaniluna. Awan na ibagak akasta, Clara. Sige, panawan ka pa'y. Tasabtak man laang nga niluna. Gumatangak man iti balor 50 pesos a puto. Mabit lang, Manong. Karga ka di itinyog. Wen, kargaam. Mabit lang nga ron, adto yan tigat-gatangam, Manong. Ato'y matibayad ko. Agyamanak, Manong, O sige, ta ituloy ko man ang ti agisursor. Agananat ka ading Wan, Manong, kat agyamanak. Puto! Talaga nagagat ni Luna. Gumatang kayo iti puto! Amok nga do ti agar-aram ken kuane. Naimas tila ako ka puto. Kaslawan plano na makiayan-ayat. Gapo siguro iti kinarigat ti biyak. Nay, ada ka mat sayda. Anya tigatangam? Gumatangak man iti sabon taglabaak. Anya nga day tayo mo nakasupot. Ay, puto. Ginatang ko man kaniluna. Nasabat ko ngamin nga gisur-sur-sur. Gimatang akon atay supay mo dyan malakwan na. Kasta. Amo, adu ti ag gusto ko ni Luna. Gapo iti kinagagat na. Amok day ta, Clara. Gansan lang ang nagagat ni Luna. Napintas pa'y. Naggapo dito istor ko ni Ador itay. Nakagatang lang nga rodon iti tinapay. Idi nakita na ni Luna. Gimatang manan iti puto. At dalakit di pa naggusto na ka ni Luna. Anya? Sigurado ka kaditi day ta nga ibagbagam? Katwan, awan ka no ti dakas na nagkursonada ka ni Luna. Tabalasang mat ni Luna. Anya? Apayak kalat alimmi day tarupam. Ay, awan. Nalagip ko lang jilot-lutwak. Ama ka nung naksutan. Sige, mapanik. Ay, agoray ka, jagat gatangam ngay. Ang subliak to langan nitong bigat. Ay, naglokon. Tsak to, matlinak mo na dagos. Inunak mo tanti nagistorya. Manitala akong nga ara, Clara. Amumuten, jay brand ko, anya. Aginom kayo manan. Kapilitan na. Kanayon samot, ada kayo ti agpainom. Ay, kat kapilitan. Tasyak lang mo ti at the sideline na kada kami ngagbabarkada. Uray pay, rumbang laang kumamot ang da i-share dagiti kainuman nyo. Kasano, kat alaan mo't amin na asawa da ti swildo da. Iso nga awan maramidan da. Apay namin nagpainom kayo pay laang. Da kayo latan ti aginom, tapno basbas ti gastos yo. Saan nga enjoy na awan kadwak nga ginom? Kan tiras rason ko kanibakay. Siyak ti makiin-inom. Saan na nga mo ngamin nga the sideline ko? Kasta? Uy, ti amo na kat itid ko amin ken kwa na ti sweldo.
Sandra, nagtaman tiri daw. Mabit lang! Ay, nabartog ka manun. Paunagan nakpay mo tabakay. Sige, umunag ka. Nangan kan. Sana pa eh. Mabit lang. Tamang isagana akiti ka nam. Kaya manak bakit? Ay, no apay ngamin akasapulang pay lang taginom. No naturog ka, dinasaysaya at pay. Pangyawawan iti banog, ti panagin inom ko, bakit? Kalagi din, yalaan ako ni ti kanagtanay, mabisina ka. Nay, si kamot gayam day tamari Sandra. Gumatang ka? Gumatangak iti sardinas. Sardinas, ti sidaan nyo? Anya nga iti dakas na, ti agsida iti sardinas, mare. Imbag pa'y kit di at ada masidami. Ti daduma di takat problema dati si daunda. Sa bagay magkit di Pagyamyamanak nga rod iti Diyos. Tauray makuna ang mamartag ti asawak. Kat itid namot amin asweldo na kanyak. Ti daduma di tangay, masapul asurot-surutan dati asawa da. Tapno laang maala dati buo asweldo na. Sigurado ka nga ititad nila kay mo ti amin asweldo na kan ka? Wan, amok no mano ti mauawat nila kay ko asweldo na, mare. Amom ka di atunggal Sabado kat gumatang iti arak dito istor ko? Adda sideline na asaan mo nga amo. Isu ti agpapainom ka dagiti barkada na. Anya? Agpaiso ka di day tanga ibagbagam, mare? Ay sus, agpay sumare. Isu a mismo tinang ibaga kanya. Basta gaya ma. Kumusta nga iti dardarirag ko ken ka panagayat ko, Sayda? At nakadimot lang namnamak. Anya? Nagpuskul mo ti rupam nga umay manen agaram? Pasensya ka na. Italang manan anak ka umayak, tabisyak iti trabaho. Italang nga nagbakasyon kami. Ulbod, amok nga da sa bali a kursunadam. Isu siguro tinapan mo inaram. Ngam nabastad ka, isu nga agsubli ka manen nga agaram kanyak. Anya matanday tang ibagbagam. Apay mata nakastati adda iti panunot mo. Saan kan nga aglibak? Imbaga ni Clara kanyak a kursunadam ni Luna. Ni, awan mo ti malagip ko nga imbagak a kursonadak ni Luna Maasyak lang ken kwa na. Isu agim matak idi itilako na aputo. Awan mo ti imbagak a kursonadak. Agpaiso ka di day nga ibagbagam? No di ka mamati, ingkagdamag kin ni Luna no nagarimak ken kwa na. Apay nga rodakas jay timbaga ni Clara kanyak. Jak man mo iti dayja babae. Nalaing mat gayam asumao. Pasensya ka lang kuman iti day ito adamagak Kayat ko lang ang malawlawagan ti panunod ko. Anya day ta, manang. Nagaram ka di kan ni Ador? Saan mat anagar-aram kanyak? Apay ka di, manang Sayda. Apay nga rod akas jay tinaybagan ni Clara kanyak. May sa kanu ni Ador nga agkursonada ken ka. Idinto ang nagaram kanyak ni Ador. Ay, amangan no sa bali lang tinagawatan ni Manang Clara. Agsasaumat gayam day jay ababay asaan na nga mo ti sasawin na. No agpaysuwin no saan. Liklikam nga mintimapan makichismis kan kwa na, manang. Awan maala ti kinachismosa. Wanya, nakasarita mo ni Luna? Wen, Anya timbaga na. saan ka kanu ang nagaram kan kwa na? Di kan tumat ngamin mamati kanyak. Pasensya kan no nagatapak iti madikan ka. Okay laeng. Tinapatag. Nalawlawagan ti amin. Sa anak to na basta mamati iti sa ulaang. Adaywam kit di dayja a Clara. Man na nao dayja a babae. Sige, no isuti ko nam. Kat, kasano nga kaano na kadi asong batan? At nakadimat lang panagayat mo kanyak. Uwanan, aklo na kon. Adamat panagayat ko kan ka. Oh, agyaman ak Sayda. Agyaman ak iti panangaklon mo kanyak. Apay aday tila ang ti iringit mo. Itad mo amin.
Pati di sweldo mo iti sideline mo. Sideline nga. Ay, saan kan nga gulbod? Ited mo kanya di sweldo mo iti sideline mo. Awan amok iti bagbagam. Impudno kanyak ni Clara akanayon ka amapan gumatang iti arak iti istor na. Sika ti agpapainom. Tada sideline mo kano. Alam nga rin amin na sweldo kon, pati sideline ko, alam pa lang. Para kanyak mutun aray dyan. Agkurkurang lang arodan ti sweldom? Sa ita, sikapay ti agpainom? Iso nga rod nga sideline, naktap na damot para kanyak. Ita, alam manay. Ited mo? Wano? Saan ko nga ito? Para kanyak mutun aray dyan. Kukam la amin na. Anya? Umay ka manan gumatang iti arak, Arthur? Gumatang itarak tarupam. Apay mo to nakasla makapungpungtot ka. Talaga makapungpung tutak. Taapa yan. Apay ngimbagam ka ni bakat ko ti sikritaw. Ay, pasensya ka na. Nailawan ko mo ton tinangibaga. Sa lawasaw ka. Gapo iti day tangin naramid mo. Ang mga no day tanti pagsinaan mi ka ni bakat ko. Anya, apay mo't nga iso ti pagsinaan nyo. Ipilit na nga alaan ti sweldok iti sideline ko. Saan ko mat nga itad Nauray iso ti pangisinaan na kanyak. Matlagayam. Ala, gumatang ka nga rodon iti arak. Saan mo matgayam nga intad ti sweldom? Ti kunam gumatangak paikin ka. Mananao ka. Saan akto na gumatangkin ka? Ha? Rumbeng lang adaywan nagitikaskin ka aman nanao. Labid. Awan pa'y mailimod mo. Imbes na natal na ti panunot ko, ita saanan? Gapo day takin ka. Anya? Isong awanan ti malakom nga arak. Nakita mo ta nagkuyog da ador kan sayda. Naka-holding hands da pa'y. Anya ti kaya ta sawon da dyan nakitak. Ada relasyon da? Isumot lang nga saan nga nagpakpakita kanyak ni Sayda. Tadamot gayam palimod na. Amangan ket dinudwada kan Luna kaayan ayat ni Ador. Madlaw ko idikat nga gusto ni Ador ka ni Luna. Ay, agoray ka man, tamapan ko kasaon ni Luna. Apay anak ka umay ka man ng Clara. Busy ak ita. Awan panawin ko ang makichismis. Ay na, saan at chismis ti umay ko ibaga? No di kat pudpud no daytoy. Ang mga numakla at kay ti ibagak. Anya nga min day ta aya. Sige, darasam nga ibaga kat mapanak pa'y aglako iti puto. Amom, nakitak da sayda kan Ador ang naka-holding hands. Anya ko maita. Natural lang nga holding hands da taagayan ayat daket nga rod. Ha? Kunak man no si katikursonada ni Ador. Iso nga imbagam ka ni Manang Sayda? Ammom ka di ani Manang Sayda ti arman ni Ador? Kasta aya? Ay, jak amo day ta Ay na, Manang Clara. Inton maminsan, saan ka nga agsasaw iti saan mo nga ammo, wano saan mo asigurado. Bawasam ti kinalaing mo asumao. Iso ka di asaanan ngam umay ni Sayda iji istor ko. Gaputa na sakit tinakam na kanyak. Saan mo't siguro ang nasakit tinakam na kan ka? Ang adaywan na kan, gapo iti kinalaing mo asumao. Laglagi pam da iti apagsasao, Manang Clara. Liklikam ti kinalaing mo asumao, tapno saan na ka nga adaywan, dagiti gagayam mo. Anya? Ay, awanan ti umay gumatang dito istor ko ang gagayam ko. Ubing laangan ti umay gumatgatang. Kumatangak man iti lollipop, auntie. Mabit lang. Ay, talagang adaywan da kung kapo iti kinalain ko asumaoy. No, apay mo't nga minakastoy da ito ang ngiwat Tsak malaplap dan. Ikarkarigatak ti agpaliw. Gaputa jak kayat aday iti kinalaing ko asumao. Ti pangadaywan da kanyak. Kastala ti biag. Maikadua nga paset. Under talaga. Asino tikat katawan pare? Ni kumparik man nga anday. Kita mo,
Agibilbilag manan iti linabaan no, iti parangan da. Nagpaiso linabaan na nga ta amin da kita. Kat, sino ba'y kumangit sa bali amang laba? Ni misis na kuma. Bagay na talaga tinagan na nga Andy. Andy! Ander di saya. Oy, mangag na ka. Di mo katkatawaan. Tanya kumaita na mangag na. Ipukaw kunto pa nga under di saya. Aginom takit din. Ado pa ti arak kan pulutan ta. Siya takit di pare dagom. Hello anak, kumusta kayong dita? Di ka madanagan, Mami. Nasayati ka sa saad mi diti balay. Imimbag ka din ni ading mo nga agoy uyak. Wen, Mami, saanin nga agoy uyak? Tinumar na mo ilaang dagiti agas kan vitamin aginatang ni daday. Ha? Anya nga agas kan bitamina? Kano ko na ni daddy yung nga igatangan na iti agas kan vitamina ni ading mo. Isuan ni nayunak di impaw iko akwarta. Tinggatangan na siguro Isuan na imbagan adagos. Awan mo't ngamin tinakitak at tinumar ni ading ko nga agas. Ayan ni daddy. Kwa, Mami, napan nagtrabahon. Sige nga Rod, kasaritak inton sumangpat. Ibagam nga umawag aktaw, anak ko. Daddy, agrain ka. Abay, aya. Kunak man no napan ka nagtrabaho. Naglanganak pa ilang. Naginom ka manan. Basit lang. Awagan na kanto kano ni Mami. Tapay ka numanan na ya. Adun tumanan nga istoryanan. Adda kano damagan na kan ka. Kasarita yu pa ilang kinihating ma. Makaturturog ag. Day tantumot panaginom mo ti agado. Ay, di mo ibagbaga ni mami managinuma ka. Numawag. Ibagam nga dak pa ilang iti trabaho. Arende! Ne, pare. Oh. Apay nga sikat yung karkaray di taro bayan niyo. Aglut-luto ngamin ni misis ko, pare. Kitinton madamdama, aglaba ka manan. Nagadungarun tilalabak, pare. Naurnong manan. Puunay ka matan. Pero may matikinandar di saya mon. Andra sasahon mat. Wan mat! Baon-baonan nakalat na ni misis mo. Mayat ka mat. Kunam lang day taa, taday di abroad ni misis mo. O may kakit di. Nagiinom tayo. Ay, di nakawisan, pare. Umahikan. No agungot ni misis mo, di ung tamtumait. No bukawan na ka, o di bukawan mo. Saan ka pa, Ander, pare? Di mo ibaba intipuli tayo alalaki. O anyangay, kumusta ka dita Hong Kong? Nagrigat manang pasaray sa anak nga ginana. Manumot ngamin atawan mo ditan. Kaano kaaya nga agbakasyon? Sa anak pa'y amabalin nga agbakasyon amanang, tababasit pa'y dagitubing. Kinsi na pa'y lang di inaunami. Ay agawid ka, taumay mo kitaan, no anya ti aramidan nila kay mo. Anya? Apay, di mo pa'y amaw. Di anya ngay manang. Kano inaldaw ko ang makikita ang makiin-inom kadagiti artek alalaki dito'y lugar tayaw. Ne, apay ngay asaan nga ibagbaga ni Jenny kanyak daytan? Siyempre, ama namot nga men. Ay na, ado ti kalukwan na day ta asawam. Isu nga agawid ka. Unak man nung kuna mga yabam ni pare andi tagsasango tayo. Inayabak, may tanalabsak nga karkaray di taro bayan da. Ayaw mo ko na naman ta sumaruno. Ang mahumpay mo. Mabuti nga talaga kanibak na. Andra talaga ngamin, pare. Mangibabay ni Tipuli tayo alalaki. Ay, pare tagula. Di mo tultuladan da dya kumpare ma. Siya, agbali na kaskin ko na. Iti uray ka ano man. Santo ang mapasamak na ita kanyak.
Day tatitandaan. Una. Sa bagay, adda mo nga ron ni bakit mo abroad. Ngala, agsat tagid din. Saan man atila pagsasaritaan ta? Makapakapsot day taabanag. Hello, Jenny. Sana yung nga imbagakin ka nga ibagamkin ni Dadim nga awagan nak, tagsarita kami. Imbagak matay takan ko na, mami. Kat apay nga rod nga ginggait na, kat awan pa'y awag na. Diyak mo ah. Anya ayater aramidin ni Dadim, taawan lati oras nan nga umawag kanya. Mapanagtrabaho siguro ah. Apay ya siguro. Mami, nalpasan ti recess mi. Agsubli ako ni Jeremy. Umawag kan tumanan inton maminsan. Sige nga rod anak ko, agan anad ka ah. Taybilin ko, ibagamkin ni Dadim, tawagan nak to. Anya dito nakasupot ang ginatang mo dita kantina, pare Andy. Diaper, pare. Ay, unay ka matan. Tapati diaper, si kapay ti mapan gumatang. Ni bakit mo ngay? As-asikasun na nga ron dagiti anak may, pare. Pare, saan ka kadi apaander unay? Ay na, pare. Ibagak manan ka. Sa anak nga andar. Anya nga ron day tar aramidem ngay. Agkarahid ka, aglaba ka, agluto ka. Saan ka di apanagander ti kasta? Apay, pare. Saan mo pa'y anang nagjepagsasaw ako nana? Ti mister ama nagtulong ken ni misis na. Responsable a padre di pamilya. Wadula amin. Saan na nakasta ita, pare? Sa bali itan ti panawon. Kahit sika ngay pare. Anyamot ngay dahitan nakabulsakan ka. Daytoy? Arak daytoy, pare Andy. Shut manan na! Nay, ako nga kurnig ba't ti pulutan tan? Saan pa yung nga na nagipawit ni bakit ko, pare? Ay, kaya't mo asawon na ibusan kaan. Mas dawak nga rod. Itamang payasan na nagipawit. Ay, kat awagan ah. Dahita talaga ti aramidak. Don't worry, pare. Apaman nga gipawit ni misis ko, buon to alit ti pulutan ta. Kapaw! Dayta! Daddy, jay balon ko ngay ija eskwelaan. Awan kwartak, saan pa nagipawit ni mami oh? Awan mo't lang balon da ading ko. Ano saan nyo pa ilang ah? Kasaritak ni mami oh, inton madamdama. Kuna na ngamin nga awagan niyo. Madamdama nga rod. Agpaludak pa'y. Mala, ingkay agiskwilan. Bakay. Hello? Bakay. Nasaya at matay mawag kan. Idi pa'y nga uru-urayot ti awag mo. Kaano ka nga agpawit? Awanin ti alawas na giti ubing. Awan mo tan kanan mi. Dayta adagos ti damagam kanya. Kwarta adagos. Apay, saan kang nagtrabaho? Ay, agtrabaho ak. Inaldawa ka ba nagtrabaho? Apay, kiti na saan? Narikat na talaga tibiyag dito'y Pilipinas. Saan mo nga irason dayta si kadagol? Kaslag dua-dua ka pa'y kanyak itan. Di mo pa'y impakita di impaaramid mo ako sina. Kat manon, tinaipawit ko para iti dayta. Nagdiskumpiyado ka mo tan, bakit? Nay, apay nga akas tatisaw. Sak amin ti makamo dito'y balay. Mga sikaso ka dagiti ubing. Agtagi balay, kas kada aminan. Di mula mo tirigat ko dito'y. Pagdua-dua anak pa'y. Kaya't ko lang ang makita di impaaramid mo ako sina. Nagadu ka nga'y bagbagamong. Agpawit ka kit din. Tani, awan kwarta amin. Saan man at tila madamdamag mo? If I sing you a love song. Oy, Dagol. Sino kay tayin? Ay na, di nakpayan mabigbig. Gapo iti bartek mo. Si ka ni Sharon kunita niya. Anya? Ay, San Gayam? Vilma Santos Gayam. Ay, wan, si ka ni Sharon kunita. Nabartek ka una yan. Saan pa'y mat?
Kita man dito kadwam, anak kadumog. Nakaturugan. Agreeing to lang dito yung madamdaman. Ala, labsan kayo dito yan. Ah. Ala, ituloy mo lang tati agkanta. Anya na pa nagtrabaho. Kat no nalabsak laang nilakay mo, anabarbartak nga kanta di taigid ti kalsada. Kanurumbang ko mga day trabaho na. Ay na, naguray ka. Taisen ko dyan video, tapno mamati ka. Ay manang, i-video tumatan aji kusina me. Takita man no, da nagapuan ang di impaw it ko a kwarta. Apag iso, lumabas ak ija inton madamdama. Ibijok to. Jinay, imawag kan ka ni mamim? Saan mat, daddy? Ne, apa ngay? Kunak, ano umawawag kan ka? Ay, sus, tudo manan. Daddy, jay kusina, saan pa'y anatarimaan? Agtid-tid manan. Ay, wala niya. Sa anak ang makapagluto, nagtid-tid ijay kusina. Ay, ako. Ne, nagtok-tok-tok. Ang kalukatan tiri daw. When daddy? Ay, sus, sa mga ano, agreeding man yung ti kuryente dahi ta. Sapay jak nabayadan ti naudi abil mi, hindi na palabas sa bulan. Daddy! Ah. Saan pata ni mami? Anya! Anya ka matan bakit? Apay nga, di mo yung bagbagang agawid ka. Kaya't ko nga ro da sorpresaan kayo. Ne, apay akas lasaan ka anaragsak anagawid ang. Ah? Ay, naragsakak? Apay kiti na saan? Naragsakak ko namngam na kami suot ka man. Naragsakak. Daddy! Ah? Ano tag-tag-tag ijay kusina? Anya nga daramida? Gini, may agsasalita kami kini mamim, umay ka mang is-isturbaw. Dayta, ti umuna adamagakan ka. Apay asaan mo nga impatarimaan dayta kusina. Nangip-ipanam jay kwarta nga impatulod ko ako na kapag patarimaan mo iti kusina, ah? Ah? Eh... Amom, no apay akila at anagawid ah? Gapo ta jay insen kanyak ni manang ko a video dayta kusina. Marak-rak-rak pay laeng aging gayta. Eh, kuha ngamin, bakit? Kan ado pa'y tisaan anasaya at nga indandanon ta kanyak. Ha? Maamwak itan tipod no, dagaw. Ah. Anya pa'y nga itiururahin ta pare. Siyatan Urayin taman pa ni pare Dagol. Tamanon alawas ajak nakit-kita kay. Ha? Kat no si Mang Perten ni bagat na. Ay, adan? Eh, jak na maamuan ah. Kalahat kanwa nagawid. Ay, uri ka. Isunsa mo aday ta nakasusun iti batya. Ay abanta Pare Dagol, papanam. Kuha, pare. Mapang kami man dita karayang kini bakit ko. Ay! Anya da ito, sinusuon mo? Ah, labaki jay karayan, pare? Anya? Sikati aglaba itan. Wenen pare? Ay, nabaliktad sa matilubungan. Basta latibiyag, pare. Ay, tipod no alalaki. Aglaba no nakabasol ka ni misis na. Parta kam timag na! Tagluto ka pa'y inton madamdama! Wen, bakit? Kastala TBAG. Maikatlo nga paset. Margaret, may kagluto na. Agtal na ka man dita. Na. Anyang hamin ti ururayam dito irwaraya. Ururayik nga ruday di atelma. Nasken ama ilistamot at tinagan ko. Ha? Kaya't kumot nga ipakat ti kinalaing ko nga agwales. Anya, ara paapong pailaang met ti agwalis-walis di taigid ti kalsada. Wala, tada maaw-awat da akwarta. Uray no agwalis-walis dalaang. Aldawan, mabisin kamin kadagiti anak mo. Ay, aguray kayo mata. Nay, day jayan ni Telma. Tumakdirak dito'y paraangan. Tapno makita na. Kat umay na ilista tinagan ko. Oh, nagwalis kayo kadiitangal daw? Ay, uwan ma'am. Nagwalis kami aging gaijay, abagatan. Wan atan eh. Adamang monitor kada kayo. Ay, amok ma'am. Ma'am Telma, kaano nga ti panagsweldo mi? Inton umay alawas ijay to plaza. Sabadon to day jay. Ay,
Ay na, agyaman ak unay, ma'am. Ay na, adda manen maigatang itibagas. Thank you talaga, Ma'am Telma. Ituloy ko ti agpadaya. Tagilis-lista ak itinagan dagiti mainayon iti listaan. Ay, ma'am, mabalin ka day nga ilistam tinagan nila kay ko? Ay, ustumatan na. Adala nga ro nagan mon. May salaang ititunggal pamilya ti mailista. Ay, sayang, sapay nagtaragsit nila kay kung agwalis. Ado ti amo ng style ti panagwalis, ma'am. Saan na mabalin? Di mo ipilit. Kahit anya ngay nga raw no saan mabalin ang mailista tinagan nila kay ko. Ay, ma'am, ilistam ka di tinagan ni Margaret? Agturungak nga ro di ta ayanda. Adda ka di? Ma'am, saan mon nga ilislista? Ni, taapaya saan? Nagadumot ti kwartada. Naglawa di bangkagda. Nagado ti kwartada ije bangko. Kasta ka di? Wen ma'am, iso asaan mo nga ilista? Nilakay ko laangang. Ay, mapanak man langan. Ipilit mo, kat saan nga rod mabalin? Putadyak rin ni Grigalwan, di na kung kayak nga ilista. Oh, Margaret, makaungungit kan samat. Wan, talinabsan nakmanan da Atelma. Ang mga no saan nakalaan nakita? Oh, anya kita saanan. Pinayapayak pay, linabsan naklatamag. Ang mga no subyan na kantua? Nakita kat ang nagsarita dakin ni Maymay. Anya nga ta tinagsaritaan da. Ala, darasam kit ninti agluto. Kan saan mo man nga itupak-tupak dagita maigamam? Mapirdi dagita, isupay man na nagatangan, awan lang arut kukwartan. May, anya ti aramidam dita? Kat no agwalwali sa kakit kita, Kat no itay kapay dita abanda. Di ka matla umakakaran. Di nakman pakibiyangan. Ala na, agwalis kakit day. Makita na ka jay leader tayo, i-report na ka. Parsakan kan itiwalis, no di nakpay lapalawan. Kunam analaing kang agwalis. Kat talaga may. Apay nga raw adi ka umakakar dita pagwalwali sa amaw. Agsao ka pa'y maminsan ta talaga abarsakan kan itiwalis, Mario. Umadayo ka kanyak kunak. Maysa! Ay, pumanawak man langan. Da! Siguradom ang nakadayukan, sakbay ang makabilang ak ititalaw. Tano saan? Talaga adumanon kan ka, tiwalis kaw. Manakibiyang! Margaret, anya ngay day taginatang mo? Ni, adda kamot di ta igid ti kalsada. Awan kamot itay limabasak anapan gimatang. Panagsusweldo mi ngamin ita. Iso nakasukatak. Ay, agsweldo kayo? Agsweldo kayo manan kunam Kanayon kat nga agsweldo kami. Ay na, nagmayat ti kanayon nga agsweldo. Ay, imbag man ta kanayon kayo nga agsweldo? Ay, madamag kuman, Margaret. Abay, saan ang nailista tinagan mo? Saan nga ron? Or-orayak ni Telma idinaminsan, ngumlinabsan naklaang man. Ay na, saan nakaakayat nga ilista ni Ma'am Telma? Taapaya saan? Wina, tanagadumot ngamin ti kwartam. Pangalaak nga'y kumaiti kwartak. Iso adikan mang namnama, nga ilista na ka ni Ma'am Telma. Ay, anyamat ti kastuyon. Nailista ka, idinto ta siya. Saan? Kasta talaga ti biyag, Margaret. No asino ti kayat da nga ilista, di isaw. Kahit, anya ngay day taginatang mo. Damagam pailaang, makikitam lang arudan ang nakasupot at tuyukan noodles. Day talaang ti pamigatan niyo. Kat, isulaang mati kabailak agatangan. Ay na, piman kayo, mate. Siyak, numaalak jay sweldok ita. Ay na, gumulpi ak itinaimas asidaan may. Karne, kaskada, no anya pa dita, anaimas sa makmakan.
Ay, niya matanti kastoy abiyagin aya. Kasano ang maganasan ka amangan? Kad may sala atoyo kan noodles ti sidain. Agriri ka? Dayta nga rod ti adda. Awan pa'y pamigsamot nga agmula no kastoy mait. Ano sam no anya ti adda? No apay mo't ngamin Asaan akayat ni Telma nga ilista tinagan ko kadagiti agwalwalis dito'y igit ti kalsada. Saan mo nga orayan ang mailista tinagan mo? Da siguro dagiti priority da ang mailista. Kahit saan a priority tinagan ko? Bakit? Kastoy ti maibagakan ka. Denggem. Tinaskan nga i-priority ket umay naktulungan nga agbangkag. Ay na, ngumisitak manen Ket man ano ko ma? Talaga amat anangisit ka. Awanan tinamnamam apumudaw, bakit? Bardang isit kalatan akanayo. Oh, dayta kwarta, anaalayo Saan nyo ngay sugal dayta? Ay, saan mi nga amo ti agsugal, ma'am? Ipalpalagip ko lang kada kayo, dagiti bawal nga aramiden nyo. May. Aw, apay ma'am. Gapo, taada maaw-awat yung akwarta, naskan nga rodmat nga aggaggagat kayo. Siyak, paiti ko na, ma'am. Siyak, ti kagagatan. Pinalagipan kayo laang. O sige, panawan kayo, pay. Sige, ma'am. Siyak, pay, mat, anagagat ti panggagan na. Siyempre, amo na no asino tinasadot. Asino ayak tinasado? Siyak, Alangan mo't asyak. ipulong kanto, pay. Apay kumangay nga ipulong nak. Kunam siguro, ajak amaw nga agsugsugal ka. Nita, sapay pigsaan na. Ipangpangag mon samat ka ni Ma'am Telma Naskan amang ngag asika kat manugan. Maikatakla ang itilistaan. Makitam. Ay, no di mo kayat ti madilaw, di nakmat nga ro dil-dilawan. Margaret, umay ka na. Tarog yan tanti agmula itinatang. Una lang aruda, nagyak kayat yumay. Ano tinaramid mo? Binalkot mo matanda itabagbagin. Wan, tagyak kayat tingumisit. Day talang mat agong mo ti makitkita. Jak nga rod kayat tingumisit. Sige, tarog yan tangarudin ti agmula. Tapno malpas ta adagaw. Ayan nga tangay, DJ Amay-may. Nakitak mo't itay anak kaiggan iti walays. Awan mo't ito'y pagwawalisan. Nene. Nakatugaw mo't ijay linaw. Payman. Oy, Maymay! Naglaing kan? Nakatugaw kala di talinaw. Agin inanaaklaang, tanabanogak anagwalis. Nabannog? Kat no karugrugi tayo pailangan nagwalis. Ay, basta! Nabanogak! Ay, kaawat mula ang Jeswildom idikalman. Agtugtugaw ka matlagayam ditan. Ay, panawan nakman ditoy, Mario. Ay, noan niya ti kayat kong aramidag. Di mo ibagbaga Panawan nakunak. Ingkakit di agwalis. Ay, i-report ka. Padasam Mario. Basta, i-report ka. Oh, adutin na imula ta itangal daw, bakit? Bumaknang tay ti mabiit no kastoy laeng. Nagsakit matibukot ko ang nagmalmalim ang nakakubo. Naktangan laeng dayta. Nasanburn samutan day tuy tuk-tuk ti agong ko. Imbagkan ka taday tala ang tuktok ti agong mo. Siyak ngay, na sunburn amin arupak kan takyag kaun. Lakay, mangtangdan ka laangan iti kadwam amang ituloy ngagmulang. Ay, isupay man na magastos. Dua takit din, tapno adamot aramidem. Tapno saan mo nga apalan ni Maymay nga agsusweldo, iti saan namot ang nagbannugan. Ay, mapan kon sa regaluan day jay atelma tapno ilista na mo tinagan ka. Anya mati regalom kan kwa na ngay? Regalwak iti manok. Ha? Manula ang matday tamaaw-awat da ngay, tapno apalam. Idinto tano agmula ka, mas dakdakkel nga amang ti makwartata. Ibagbagam sa laang dayta, tapno tulungan kang agbangkag.
Diskumpiyado ka pa'y langit ibagbagak met. Di mon sapay nga minangag tay kanayon nga ibagakanyak day di Diyos ti alwad na alolak Anya ngay dayta? Kasto iti kunana. Saan mo nga palan ti padam a tao, tanu aduman ti kwartada ita, maadaan kan tulat ta, basta agsalukag ka naggaget ka. Kasla nangag ko daytan alakay. Iso nga ituloy ta ti agmula bakit? Bumaknang ta kunak tumad kan ka. Apay rumor ka manan. Agwalis kayo manan, kat kawalwalis yu di kalman. Papaayaban nak nga rod ni Ma'am Telma. Ijay ka no opisina na ti pagkitaan may. Uy, nayunan nan sakit ti kwarta ma. Ay, bakit? Ikanak to Uy, anya anayunan? Madandanagan nga rod. Ay, pinaypayson samatan ni Mario. Ijay ko na nga i-report na. Mario? Jay kadwang magwalwalays. Wan. Kanayon nak ngamin asip-siputan kat. Na, apay ngay? No in-report nak day a Mario. Makita ng tumag. Ne, apay ngay, ngagsangsangit ka matan maymay. Diyak pa'y nagsasao Gaputan mo konti bagam, ma'am. Amumon, adan nang ibagakan ka, anaikat kan itilistaan. Ay, kun kay. Maymay, ado ti tao di ti opisina mi. Saan ka arumbang agsangit akasta? Ay, asino tinagipulong kan ka, Ma'am Telma? Ibagam no asino. Awan, tinagipulong. Katapay nga ron ngay katendak ngay itilistaan. Kat naggagatak mat nga agwalays. Nagagat ka aya. Tsak tupay sumararsardang nga agwalwalays, ma'am. Uray no agin inana, dagiti kakadwag. Agwalwali sa klata. Kadno idi pa'y laang nga i-report da ka, maymay. Ha? Ay, taapay kumangay nga i-report dak. Uy, di mo pigsahan tani, taltalyawon da kan dagiti ka opisina Naglaing agtupay nga agwalis, ma'am. Ikatendak ki din. Maymay, ammo may dagiti agtrab-trabaho, kan dagiti agtugtugaw laeng. Katsika, adon ti nakakita asadot ka. Ay, no kasta, ikatin nyo mat nga ron atinagan ni Mariaw, ang naglaing nga agsugal. Agkalma ka laeng, maymay. Ikatin nyo mat tinagan ni Mariaw, tapno agpapada kami. Maymay! Woo! Rumuar ka di tambalayo! Sanguna! Maymay! Ayam. Mari Mario, nabuntag ka mait. Iruwar mo na itanalaing agipulong asawam. Apay aya, paray. Inikadag itilistaan, gaputa impulong nak. Saan mo apabasulan na, ni misis ko, paray? Sadot ngamin kadeta a misis mo, iswa na ikat. Ay, di mo ibagbaga ti kasta. Makapasakit dahi tangay bagbagam. Pudnumat no kayat mo. Umay ka dito dua talangan nga aglaban. Karit kan, paray? Anya, lumaban ka? Di agbinoksing ka. May si kalagat ti atrasa kon. Buksing ano buksing? Oops! Di ko nam, diyak ka mo ti aglisi. Dito para kan ka. Ay, agsaldan kayo! Saan kayong aglaban? Ay, nagpasan ti buksing. Asino tinagboksing? Da pari Mario, kan pari Joel. Ha? Apa yan nagboksing da? Gapo iti pulong-pulong Impulong ni pari Mario ni Maymay. Tasadot ka no. Ita, nagipulong mo't ni Maymay, ani Mario kat mannugal. Isong agpadadan anay kat itilistaan dagiti agwalis. Unay mo't daytan anapasamak. Ay natay ko na da nga rudan. Tidakas nga apal, perjen na ti panagpapagayam. Pudno da ita, bakit? Magmagnaak, idi malabsak idang aglablaban. Iso nga inanawak idan Ay na, imbagta saan ka nairaman lakay. Iso asaan mo nga apalan dagita tatawa. Kita man. Naguguludan. Napirdi pa yan ti panagpapagayam da. Ngarod saan kumakit arumbang ama pasamak da ita? Talaga asaan arumbang?
Ngam agiin napal damat ngamin. Wan nga rod lakay. Dayta ti saan anasaya at nga ugali dagiti tattaong amang dadael iti panagpapagayam da. Margaret? Ni, si kamot gayam, Ma'am Telma. Sa dino ti papanam. Mapanak man aglista itinagan dagiti mayat a matulungan. Kasta ka di, ma'am. Agpalaod ka pa'y taado ti mayat a mailista di taabanda. Apay, di mo kayat a mailista tinagan mo? Saanin, ma'am? Dagiti laangan mas agkasapulan ti ilistam. Sa bagay, adon sa mo ti kwartayo kanila kay mo. Saan mo't, ma'am? Ngam ado di ta dagiti mas agkasapulan. Imbag man takas ta ti rason mo? Pilpilyan mi itan dagiti ilislistami. Saan mi akayat a maulid yen napasamak idi a panagapadamay Michael Mario? Ay katun, ma'am. Saan ngamin anasaya at dayta napasamak, ma'am? Isu nga rod adagiti deserving kan nagaga ti ilislistami. Ala nga rod, panawan kan dito'y paraangan nyo. Kastala ti biag. Maikapat nga paset. Under di sayang asawa. Takrot. Awan pa'y serbina maskulado. Hoy, Petra! Petra! Oh, apay, nakalabakan? Umay ko nga damagan kan ka, no ayan jay sabon, taglaba akon. Di ka pa'y nakarugi ang naglaba? Ginawgawak pa ilang dagiti lalabaan. Unay katoy darling kun aya. Tabigbigat man ay nga agungungat. Saan ka kadiunay nga agungungat? Taad-adda alumaad ka. Bakit? Nya? Papanam na namameng. Ay, mapanak man gumatang iti sardinas di ta kantina. Nangag mo ka diti panagapadalani kan lakay na itay? Ay, nagapadamanin aya. Ay nakitam nila kumano kasano abinarsak nila ni nilakay na iti kaldero a kauguging. Ha? Permiti taray nilakay na. Ay na. Di ka, nakupikupit dagiti kaldero da. Gapo iti kababarsak nila na kan nilakay na. Jakman amo iti dayjay anardo. Nagdakkel ti bagina, ngam permimot nga under di sa ngaya. Ay, may samot akabuteng na ti asawa na dahi dyan, Nardo. Ha? Jakman na mo. No, apay nga ano dagiti takusa dito'y barayo tayo. Ha? Anya atakusa na namameng? Ha? Takot sa asawa. Nanaday, Petra. Ninsamot lakay mo dya aglablabay dya ayan ti gripaw. Ha? Ha? Anya kamatan, Petra. Tapi nagduster mo pa imat. Ay, may samot at ako sa. Oy, Bernardo, inka man sukatan day tadaster mo. Mangibabain ka. Anya daster? Sa anak matanak ka daster bidang da ito insuot ko. Nagkunang agbidang-bidang ka? Tapno sandak matunay akan tiyawan dagiti makakita kanyak nga aglablaba. Inabungak pa yun da ito'y ropak iti tuwalya. Kat, maan-ano kuma no makita dang aglablaba ka? Narigatan. Amangan no ibagada nga under disaya ak. Imbag ka man, pare Bernardo, ta nakalabakan. Nagado ti salsal lapay mo, alinabaam. Sa nga gabsoon nga mintimurang may paray. Kat awan maramig ko, iswa siya kung tinaglaba. Ay, ano siya kakat ni bakit ko ti aglaba? Di nak maibaon nga aglaba da niya ay. Pakawan. Ay, imbag ka man paray. Dito'y balay me. Siyak ti masursurat. Mabalin ayamat abugka-bugkawan nak ni bakit ko. Diyak itulok Uy, nagturad kan paray? Di nak maibaon-baon day jay. Aramidag ti kayat kong aramiden. Nardo! Ni bakit mo? Ay ayaban na ka. Apay aya! Agluto kan ko na! Uwain!
Agluto ak gaya man. Tani, pangaldawan pare. Panawan ka ba ya? Ay. Naturad ka no. Kat uray la maipatublak at tumaray nga agaway. Di ayaban ni Mrs. na. Kunakan ka nga agisaan kan? Aging gaita? Awan pa'y naluto amakan? Agisangak nga ruden. Aglisi ka dita pag naak. Nito dalapusan naklatan. Ikakiti agbuya iti TV. Saan ka nakabanikas dito yung kusina, paglutuak? Darasam ti agluto, tamabisin akon. Uwin ka di. Yung ka nagbuya. Jay taba ti baboy ti adubo ma. Ah, taba? Nakalukluk ka lang aruden. Taba pa'y lang ti kayat mo. Agreklamo ka? Ah, saan? Uwinin. Taba no taba. Naglukmag lang aruden. Taba pa'y lang ti kayat na. Oy, anya ti kunam, ha? Kayat mo, takatusan kan, ha? Ako sige. Ayan na gayon tayo lutuak at taba, ha? Inka gumatang. Ayan na nga iti paggatang ko. Ayan titulbak ti motor. Tayo nakgumatang. Unay kamatan bakit? Tasyak pa'y lang matibaon mo amapan gumatang iti bagas. Kay, siyak ti ibaon mo. Nabambanugak nga ron naglaba. Mapan ka lang mat gumatang iti pagas. Kahit, di igatang ko nga At da jay kwarta ijarabaw ti lamisaan. Mano a kilo tigatangag. Kat jay pakaanayan day ta kwarta ah. Pare, papanam. Di ta kantina, pare. Ay, agpadatamot gamit ti papanan. Ha? Mapangkamot di ta kantina? Gumatang akmat iti sidain may. Sige man nga ron, pare. Tani, nagpudot. Makiangkasakon kan ka. Nanay. Na yan, pare narto. Nagadumot ng ti agkaiwara at chicks dito. Iso nga ron at ito iti nang ipagnaak iti motor. Tapno makitam dagita agkakapintas at chicks. Ay na wow! Long hair dapay. Ay no, nagpupudaw dan pare. Ay, businaan man lay dyan naka-shorts. Una, day talaga yam. Uy, ay na, timbalihaw pare. Ay na, nagtiktasan. Payapaya mo ta. Ay, sumliak na ita chicks pare. Itakit din gumatang. Nabsugan na kita matam ang nakakita iti nagpipintas a chicks. Papanam nana, di mo kunaan amapan ka manen gumatang iti sidaan nyo asardinas di ta kantina. Ay, mapangkubirukan ni Tata Madolpe. Na, apay, agkabawon aya, tamapan mo pa'y birukan. Ubing pa'y mat iti panagkita kin ni Tata Dolpe. Ay, mapangkubirukan di ta video kyan. Napansaman naginom di ta jay salbag, alaklakayan. Ay, pudno aya, di ibagbagada nga da video kyan dito'y bariyo tayaw. Katwan! Ay, nagadaw a babae jay. Ay sus, delikado nga rod adagiti lalaki dito'y bariyo tayo, nana. Ay, mangrugin na mangipaay itinakla parikot day ta video kyan, Petra. Kakitam nila kay kau. Senior citizenan, ang agli basket din na mapanaginom di ta video kyan. Ay, ay, laklakayan lang arudan ni Tata Dolpe. At dapay la usam na nga video kay. Ay, di ka na mabain. Ay, anay ka. Pakul ka matla, pakulin iti ulo kon. Day tapay mat nga rod sa rukod mo. Ay, di ka na mabain. Laklakayan kan nga mapangkapay lag video kay. Ani ayat ti dakes na amapanak met agbidyo kay. Kaya't kung arot yag kanta. Ay, mapan ka kanta. Kat no agat arak day tasang aumaw. Siyempre, naginumak met basit ah. Na. Aguray ka. Anya day tada di tatenged mo. Ah, adayamat. Ay, kiss mark day ta. Ay, kiss mark nga ibagbagamat. Ay, kiss mark day ta nga da lipstick na. Nay. Kasano alada nakiti kiss mark? Agin didiam mo kapailang alaklakayan. Ay, italikan san. Tapno saan ka na makapanaw dito'y balay salbag ka.
Bernardo, anya ti aramidem di talikod. Agkarkaraid akit kita. Ha? Ay na. Naggagat kan lakay. Amumlatan ti aramidam, oray saan ka nga ibabaon. Nagagatak gaya? Sige, karaidam nga rod ti aglawlaw, tanay, nagado tinatin nag-abulbulong. Agluto akto inton madamdama. Kasta ti kayat ko lakay. Sikakit din akanayon ti agnamnam ay. Parinardo! Tajay. Timaliaw. Ay, asit gakman kit day. Apay nga inasit ganak. Kwa paray. Mabalin na buludak jay motor mo. Ha? Siya kung timang gasolina. Taapay? Ay, mapanak jay ilay. Mapan ko igatangan ni bagat ko iti agas na. Ay kat, na. Mabit lang. Tayo nakalaan kini bakit ko tayo tulbag. Ayos. Ayos na talaga. Petra! Oy, Petra! Oh, apay nana. Adan sa papanam. Mapanak man agpaload nana. Di ta kantina. Wen, apay aya. Ay agpagatangak kuma iti sardinas. Diyak ngamin makapanaw dito'y balay. Apay asaan? Ay bambantayak nga ron ni Tata Madolpe. Apay amasapula bantayam. Ay mapanmanan ag video kay. Ay, libasan naktumanan. Isuanas ka na bantayak. Ha? Kasta ka di. Sige nana, iyawat mo di igatang ko. Ta igatangan kay ti sardinas asidaan nyo. Ibagaam ka ni pareng Bernardo. Tas siputan na dagiti agtiliw ijaili. Tas saan pa yan na iparehistro day ta motor? Muna daytaan. Anya nga oras nga agsublay? Apa man na makasangpet. Akit isubli na adagos ti motor. Sige, ingka ito day ta tulbag. Tapno maigatangan na ni Mari Petra iti agas na. Agawid ako na, tanakagatangak meten iti sardinas. Kun nakapagload ak meten. Ma-text ko manin dagiti kagayim ko. Makapag-chat kami iti chismis. Uray saan kami ngagkikita ngagkukumare. Makapag-chismis kami lata, babaen iti chat. Jay samat motor da pare nardo kan marila ni day jay limabas. Ay, si putak man no sa dino ti pagturungan na. Na, mapansamot ijay ayan ti bagbagada video kyan. Aha! Adan maichismis ka o. Ni pare nardo day ginagluka ni jay motor. Haha! Di ko na siguro, jak na bigbag kaputan naka-helmet. Naglawag ti plate number kan kulor day ta motor. Mahilig magayam nga chicks ni Pare Nardo. Ay, agoray ka man ta. I-chat ko kin ni Marilanay. Lakay, kagsasaron samot ti sumangpet a message mo. Di mo bibiyangan day ta cellphone ko, bayam laang. Kunam abawal ti ag cellphone dito'y panganan. Hanggang si kamot ti ag cellphone. Nakaparabaw laang mat day ta cellphone ko, dito'y lamisaan. Una, hanggang disturbo iti panangan. Sino nga taaya dito'y nag-message kanya? Kita mo amin Mangan kakiding, apay ngamin apakibiyangam ti cellphone ko. Madisturbo ak nga rod. Basa man ti message na. Di mo kisayan dito'y sidaw ka? Pagan anok kumaday tasidam, puro tabanto pay. Nimot kumarik a Petra dito'y nag-message kanyak. Nyati ko nana. Aguray ka tabasaag. Pigsam atap na mangag kaw. Kumare, nakitak nilakay mo nakamotor. Nagturong ijay bidyok yan. Naka-helmet. Sinabat tinapintas. Kan napudaw a babae. Ijay bidyok yan.
Ipagarup na asak dayjay. Kasano ka ibaga nila kay na dayjay? Kat ibaga ma, binulod na, timotor ta. Sigurado ang makaungat laki din ni Kumari Petra. Ay, sigurado da ita. Adapay ha-ha-ha, di message na. Ay, kat ha, kunamot Tanila kayo na nga raw dyan nakamotor nakita na. Ha-ha-ha, ladta nga ta, reply kon. Complete woman. Maawatan na nga raw, no ha lang ti bagam. Ay sus, adda manin paglabaan dan iti sa nga gabsoon alalabaan no kastoy laan. Unak no saan nga agreply ni Kumarik Alanay. Agreply mo gayam iti inchat ko anakitak nila kay na anak motor. Ay, basaak man day ti reply na. Umaray, saan anila kay kaw dyan nakamotor anakitak? Ha? Ni, asino ay nga road no saan anila kay na dyan nakita? Ay, ayan nila kay kaw. Bernardo! Bernardo Lakay! Ayan mau! Ni, awan mo't sumubat. Ni, ay, adamanin mensahe ni Kumarik Alanay. Binulod nila kay mo, di motor nila kay ko. Ha. Na, adapay ha na. Bernardo! Sa dino ti ayan mau! Bernardo! Oh, nana, da kayo ma. Ay na, naggapo aki jay video kyan. Tanita tamadulpay. Naglibasa na pa ni Jay. Anya, kunak man no banbantayam. Ay, naglibas sa nagnay jay tawa. Linagto na jay tawa. Tapno makapanlang ijay video kyan. Unay meten, dahi akin nalakay na. Kat no pasaray agpilay-pilay no makita ka magmag na. Ay, dahi tangarod kat. Hangam no mapanag video kay. Ay, lagtuan na, uray tawa. Kahit sinurot mo ijay video kyan? Wala, inyawid ka, nabarbartag. Ay, ingkamot yawid nila kay mo. Ha? Adda ijay nila kay ikaw? Wow, nabarbartag. Jak kabaalan iday awid. Iso nga imbatik pa ilang nila kay mo ijay. Pudno nga ro, jay imbaga ni Kumarik Alanay. Ay, mahilig magayam nila kay mo anya, Petra. Ay, kastalauna iti panangdilaw mo kan ni Kumarim Alanay. Wen nga rod nana, mababain ako. Iso nga ita, di mo dilawan ti asawa ti kaarubam, tadi kantukat mabainan. Wen nga rod nana, malatay nakiyawid nila kay ko, tani, kababain. Marilanay, umay kun isubli da ito yung motoryo a binulod nila kay ko. Agyaman na ka. Ay katwa na, Amare. Kumusta ni kumpare? Isagsagana namanin adag iti lalabaan na. Dusa na dayjay. Ipagarup mo ani Mr. Cow. Ay ngam, nimot gayam lakay mo. Hun nga rod, Maray. Saan nyo man laangan apapabuludan inton maminsan, Maray? Sa bali ngamin ti pagturungan na no adda motor na. Aya, kasta na asigod. Ay, hun, Maray. Iso ajak iyal-alaan iti motor na. Kunun gayam, Maray. Pasensya kan Gapo iti panang dildilaw ko kinilakay mo. Mala, sana baling, lipato mong dayjay. Kasta lati biyag, Maray. Kasaan tayo mat aperpiktaw. Agkamali tayo lata. Agyaman kami! Ag-subscribe kayo pay, ket agsubli tayo iti sumaruno nga istorya.